selección galega, auténtica orquesta Tabú. Desde a terra de Trasanco, Olivier. Desde a Bobeira, Martiño. Desde Boiro, Miranda. Desde Oves, Mariano Vinculeiro. Este volumen sabe despois. Non é festa sin faiteiros, como xa! Poder porcutivo, si que era Montraja, pero é da Sagrada Familia, Miguelao! Directamente de Nigrán, Roberto Comesaña! No baixo, un hito da música galega contemporánea, Altón Utacá, Papagaixo! Jesús para Ribeira, Pedro de Monte Alto, Juli Varela. E que aí está él. Foi o director musical do Pardiñazo, Brutal, e o director musical de Magnus Entre Nós, da Águeda Dorsal, tiña que ser Richie Casa. Isto é precioso. Vou repetir. Isto é